بسیار بلاگرها که ما در اینترنت می‌بینیم که برای хайп شدن، برای که میخوان پراسموتر رو گیرن، کارهای غیر قانونی میکنن. نوارهایی که امروز از نوع بلاگرهای تاجیک در یوتیوب پخش میشود، اونا واقعا باعث نگرانی است. یعنی اینترنت نانورانه داره که شما خیلی میخوین و خیلی برآمد کنید. میبینم که امروز همین میدان در دست نفرانی است که خیلی دانش کم دارن، مثلا بیشتر رپسرویان با کارهای دست میزنن که خنده کس میاد. نوارهای بداخلاقانه و پوچ و بی‌معنای یوتیوب تاجیکی. هر تحلیلگر و ژورنالیست چون به بررسی این موضوع پردازد جمله اولش با آواز بلند چنین خواهد بود: یوتیوب تاجیکی باید نظارت شود و نسبت پهن کنندگان نوارهای بداخلاقانه و پوچ و بی‌معنی و دغل گفتاری ها چاره‌های قطعی اندیشیده شود. و با گفتی خودم مرا آوازم خوش رو وقتی خوندم. نه که خیلی من آیدم آدمایی که گوششون خون ریختگی معصومی لیچهشون دادگی نیستم. پرنده ها در سری درخت بعمیدن که ای خونی مرگن یا چی میخرن. متاسفانه میان انبوه نوارهای بی‌معنی و بداخلاقانه نوارهای پرمضمون در یوتیوب تاجیکی تخم عنقا شده ماندند. چند وقتی اخیر آنهایی که همچون کاربر یوتیوب تاجیکی به نوار پهن کردن مشغولند از قبیل پرنگ و دیگر برنامه‌های مؤلفی را تهیه می‌کنند و ترتیبات مقرر نموده ماده 460 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری را ویران می‌سازند، جریمه یا حبس مأموری می‌شوند. بسیار بلاگرها که ما در اینترنت می‌بینیم که برای хайп شدن، برای که میخوان پراسموتر رو گیرن، کارهای غیر قانونی میکنن. شاید برای همه بلاگرها و اینرا بسیارتر درست که چیزایی که تربیت میکنن، چیزای خوب کنن. من نمیدونم پرنگ برای ملت بود راستی گپ نمیشه. نظارت هست. یعنی اینترنت نانورانه داره که شما خیلی میخوین و خیلی برآمد کنید. ما فهمیدیم که چی ممکنه چی نه. آزادی بیان پایمال کردیم. ولی با این همه نگاه نکرده باز هم چنین کارهای غیر اخلاقی از جانب بعضی نفران به نظر میرسد. معلوم است که مبلغ به درد میان میخواهند و برای این گروه کاربران مفهوم فرهنگ، مدنیت، زبان، اینچنین آداب و اخلاق و حیای شرقیانه ناشناس است. فرقت نظام ژورنالیست تاجیک که صحیفه را با نام archive.tg در یوتیوب راه اندازی کرده و نوارهای پرمضمون میگذارد. از این وضعیت سخت نگران است. مردم به همین وسیله میخوان که پول به دست بیارن، مبلغ به دست بیارن، چون برای تماشای بیشتر یوتیوب به آنها پول جدا میکنند، مبلغ جدا میکنند. میبینم که امروز همین میدان در دست نفرانی است که خیلی دانش کم دارن، مثلا بیشتر رپسرویان با کارهای دست میزنن که خنده کس میاد. همین گونه اخلاق جامعه را قفا میبرن، خودشان رو برای تماشای بیشتر به تمام دیوانگی ها میزنن. این خیلی بد است. اگر با یوتیوب روسی نظر کنیم میبینیم که چقدر معلوماتای بای است. و بعضی معلوماتای دقیق رو از یوتیوب پیدا میکنیم، از یوتیوب روسی، از یوتیوب انگلیسی، از یوتیوب دیگر دولت ها. اونها در اونجا خیلی فعال هستند و کارهایی میکنن که واقعا برای منفیت ملیشون نقش بارز میبازد. یوتیوب شبکه جهانی است. نه تنها تاجیکان اونجا تماشا میکنن، بلکه تمام دنیا در اونجا فرهنگی ما رو میبینن، فرهنگی جوانانی ما رو میبینن. و وقتی که این گونه نوارها رو میبینن، بهای آنها الکی معلوم است چگونه بها میتین. امروز میباید دستهای قوی در این میدان پیدا شوند، دستهایی که منفیت‌های ملی رو در اونجا معرفی کنند، فیلم‌های آفرین که بیشتر جوانان رو تربیت کنند، نوارهای رو روی کار آورند که منفیت‌های ملی رو در اونجا پیاده کنند. و همین گونه چیزا خیلی کمن در یوتیوب ما تصمیم گرفتیم که همین گونه یک چیز روی کار بیاریم. archive.tg نام دارد شبکه یوتیوب ما. چند فیلم‌های خود رو پیشنهاد کردم. مرحله پول کارکنی سر شده است. الان شروع شده است، اما برای ما مهمی نیست. ما می‌خوایم که فضای یوتیوب رو با همون برنامه‌های پر کنیم، که با کارهای پر کنیم که برای تربیت جامعه نقش بازد. این است هدف ما، این است مقصد ما در شبکه یوتیوب. فضا پر شده است و نوارهای فنی و مصلحتی و در دایره اخلاق تهیه شده در یوتیوب تاجیکی تماشابین ندارند. راضی‌اند هر دیوانگی را انجام دهند تا صحیفه‌شان در یوتیوب پربیننده شود. حتی از فاش کردن رازهای خانوادگی خود نیز نمی‌شرمند. گور سوزد و دیگ جوشد گفته هر عمل ضد اخلاقی خود را به محضر عام می‌گذارند. در بنام برنامه‌هایی که از جانب یوتیوب کانال‌های تاجیکی
бештар сари роҳ таҳия мешаванд, метавон бар аъло таҳқири сарояндагону иштирокчиёни барномаҳоро эҳсос кард. беҳрӯз ном муҷрии яке аз ин барномаҳои пучу бемаъноро медидем ки чӣ гуна сурудҳои устодони санъатро ғалат замзама мекарду масхара менамуд. саҳнаҳои ба ном ҳаҷвӣ, мугамбову донжуан ва кимкиҳои дигар ҷуз таҳқири миллату инсону соҳаи ҳаҷви тоҷик чизи дигаре нест. ҳамин я бубу дора дилиҷгари ҳамаро хӯрда. жанам битени, жанам бите, жанам бите. кофта омади ҳамин маҳаллада шуморо адрес додан. курта пуртат мекунад. никоҳ мекунем метим ту нохин чин як кӯлак чой мекунем суҳбат када. ман гандак шашидам. анҷом мекунем куртаохирӣ мерем. окей. ҷон мо худохирӣ наmerем. обратан мо худохирӣ рафтанем. ҳабёрус худто барем. мавриди зикр аст ки дар ютуби тоҷикӣ чанд моҳи охир мафҳуми пранк пайдо шудааст. мо дар мавриди тарҷумаи таҳтулафзӣ ин мафҳум фикр накардем, вале фикр намекунам ки ин мафҳум ба тоҷикӣ девонагӣ баргардон шавад. мутаассифона аксари корбарони ютуби тоҷикӣ ин мафҳумро ба ин маънӣ пазируфтаанд. ҳамин аст ки дар наворҳо ҳам ахлоқу ҳам меъёри забони тоҷикӣ шадидан поймол мешавад. илҳомҷон ҳамидиён, устоди факултати журналистикаи донишгоҳи миллии тоҷикистон, аз ин вазъият шадидан нигаронӣ мекунад. наворҳое ки имрӯз аз номи блогерҳои мо, албатта на ҳамаашон, балки он наворҳое ки имрӯз аз номи блогерҳои тоҷик дар ютуб паҳн мешавад, онҳо воқеан боиси нигаронӣ ҳастанд. хор шудани забони модарӣ имрӯз дар ин блогҳо ҳаст. хор шудани арзишҳои миллии мо дар он ҷо ҳаст. арзишҳое ки барои фарҳанги мо бегона ҳастанд. умуман риоя накардани ягон қоидаю қонунҳои имло ва забони модарӣ имрӯз дар он наворҳое ки дар ютуб блогерони мо нашр мекунанд хеле барало дида мешавад. ба забони худашон агар гӯем онҳо мехоҳанд ки хайп дошта бошанд, яъне мехоҳанд ки бештар аудитория дошта бошанд, мехоҳанд ки аз паси ҳамун муд даванд ва агар онҳо гумон мекунанд агар мо бо забони адабӣ суҳбат кунем ё намедонам мавзӯъҳои ободонию бунёдкориро суҳбат кунем, мардум моро тамошо намегирад. воқеан ин хел нест. охир мо бояд аз ҷумла дар ютуб контенти бисёр ба сифати маводро пахш кунем ва ин контент дар баробари хабарҳои мусбат доштан ҳамчунин бояд баъзе камбудиҳоро низ гуфта бошад. бубинед фейсбук имрӯз ба сифати яке аз сарчашмаҳои пешгоми афкори ҷамъиятӣ баромад мекунад ва имрӯз тамоми масъалаҳое ки ҷомеаи тоҷикистонро ба ташвиш меорад дар фейсбук баҳс мешавад. агар ки ҳамагӣ чанд муддат пештар аҳолии кишвари мо дар однокласснике ин ҳодисаро баҳс мекарданд, имрӯз дар фейсбук, имрӯз дар ютуб, имрӯз дар инстаграм ин рӯйдодҳо баҳс мунозира мешаванд ва бо назардошти маҳз ҳамин андеша ва ҳамин афкор имрӯз нерӯҳои мухолиф ин минбарҳоро бисёр пурсамар истифода карда истоданд ва вазифаи мову шумо аз ҷумла вазифаи мову шумо аст ки ин фазоро холӣ нагузорем ва ҳар қадар фазо холитар шуд, ҳамин қадар албатта нафарони ғайри касбӣ ин фазоро мехоҳанд омада соҳибӣ кунанд ва бо ахбори нодуруст, бо ахборе ки ба ҷавонони мо, ба бинандагони мо, ба дигар аҳолии кишвари мо фақат ва фақат бадӣ меорад. ғайр аз ин мо фазоро пур карда наметавонем. яъне омӯзиши бештар, расонаомӯзӣ, саводомӯзӣ, санҷидани далел, ҳама гуна хабару рӯйдоде ки аз воситаи ахбори оммаи мо мешунавем дар худ тарбия кардани тафаккури интиқодӣ аз роҳҳое метавонад бошад ки ҷиҳати коркарди механизми кор бо воситаи ахбори умма аз ҷумла кор бо шабакаҳои иҷтимоӣ баромад. маълум аст ки назорати ҳамаҷонибаи ютуб кори саҳл нест, зеро паҳн кардани навор дар ин шабу рӯз дар ютуб кори мушкиле ҳам нест ва ҳар касе ки хоҳад дар доираи ихтиёри худ дар ютуб навор мегузорад, вале ниҳодҳои дахлдор дар ин самт бояд чора пайдо бикунанду пеши роҳи паҳни ин наворҳои пучу бемаънову бадахлоқонаро бигиранд. мисли он ки моҳи охир чанд тан аз пранкерон дар мисоли кучкару шаҳрёр давлатов барои бадахлоқиву таҳқири ҳамдигар аз ҷониби ниҳодҳои дахлдор муҷозот шуданд. ин кор бояд ба таври силсилавӣ роҳандозӣ гардад то ин бадахлоқон бидонанд ки саҳифаи ютуби тоҷикӣ бесоҳиб нест.